Assalamu alaikum Tarqash. Amanız var mı? Bugün bitkilke şartındayız. Maşina bazarda bazar gün. 8 yanvar. İkinci bir darılaş haftanın atartağız. Kanca ötat maşina aka? 170 adam. 170. Şunu 170 bin lira ötat eken. Volkswagen Passat B3. Jıl 91, Abiyomeki, Rata 78, Karabka mekanik, amaşolдар yan var. Şu nomulara kayırılat kensir. Passat çakkan olsa Passat universal. İşlerini gösterip koyayım sizlerge. İçindeki salonları. Sulmaştan tartıp koyaylı. Al Mercedes Nissan jıl 2002 Abiyomeki eken diesel. Akşası 300 bin. Şu numara kayırlasar, variant çok. Çiğ koydur. Eşigi kultanık. Allah Nexia 2 turat. Qara suvetde. Bunu qancha tutat ekan bu Nexia 2'ni? Basın bileyli. Assalamu alaikum aka. Qancha tutasiz? 270. 270 jıl qancha? 11. 11. Variant bolu? Yok, variant yok. Nomuru qaltirasiz aka? Ben takvalı var. Doşunuz çıqadi. Ayting nomurni. 220 men. 74 72 12. 74 72 12. Çete otatken. Şu uzaktan gördüğünüzler. Bir aylandırıp ko'rsatib qo'yaychi buni. Lasetin qanchada o'tadi ekan? Jıl 2004, Abiyom 1.6 ekan, Ratqa 78 350 ming ekan. Şu numara qayırlaslar. Karabka mekanika. Nomurunu ko'rsatdik, jaqda chalib so'raysizlar. Mercedes Teşka. Jılı 94, Abiyom 1.8, Ratqa 78, Karabka avtomat ekan. Şunu qayırlaslar. Basın bilip bereyim sizlerge bul jagıdan ötüp. Bul jagıdan nomurunu ko'rsatib, çalıp so'raysizlar. Assalomu alaykum aka. Qanchada o'tasizlar? 370. 370. Variant yo'q ha? Abemde? Atmayın. Aben maşina berip akça berse bo'ladi. Maşina berip akça berse bo'ladi. Ol. Только aydash kerak buni. Только aydash kerak. Только al ayda etkensizlar buni. Aşağıdan bir ko'rsatib qo'ying sizlarga. Eshik ochmaslardan yaxshi. Mercedes sağın. Mercedes 124. 1 milyon bir komnata, 2 milyon 2 komnata. Jıl 91 ekan, Abiyomeki, Ratqa 90, aksa 850 ming, Karabka mekanika. Şu numara qayırlat ekanlar 07 00 23 90 44 numaralarına. Şuna dağın bir Mercedes turadi. Bu Mercedes qancha turadi ekan? Mercedes 2002 ekan jılı. Abiyom 1.8, Ratqa 7. Şu numara qayırlasizlar. Men sizlarga bahosin bilib bereyim, bardığınızlar qiziqtirganini. Assalomu alaykum aka, qancha tutasizlar buni? 500 ming. 500 ming. Variant bolu? Variant.
Qancha turdi? Archaqdan bahası 500 ming so'm. Nadag'im bir mes. Mana qarab tur. Mana uning so'ziga nima qiladi? Agar shu yerga olib chiqqan bo'lsa, mashinani mana beri. 100 ming men ustiga qo'shaman. Mes. Mes 95 коробка mexanika, aqshasi 250 ming ekan. Variant chazbaptir. Hadi sizlar nomerini ayolib bering. Assalomu alaykum aka. Qanday? Ayting. Nomeringizni aytingchi? 21 men. Aha. 089 Aha. 347. Variant bo'l aka? Yo'q, variant yo'q. Ha, bo'ldi. Mandat qo'yil, Devo ne degan ekan? Devo Takuma deydi 2001 коробка mexanika 1.6 расход 8 ekan 330 ming. Mashinalarga xayrlasizlar. Eshigi yo'q. Mercedes Jilo 88 Abio M2 Mercedes 190 deydi. Rasxod 910 deydi. Mashinalarga xayrlasizlar. Hozir men sizlarga bosim bilib berayin endi. Nomerini ko'rsatib, shu nomerga chalib turasizlar. Qarab avtomat. Qancha tutasiz aka buni? 200. 200 ming deydi. Bu arası Honda Servi turadi. Honda Servi 2004 коробка avtomatika Abio M2 расход 8'dan aqchasini ulashayotgansizlar. Bo'ldi hozir variant yo'q. Mashinalar xayrlasizlar. Keling mashinada olib turavering. Bo'ldi hozir. Passat Buyuk 88 коробка mexanika Abio 1.8 120 ming keyin bor deydi. Variant tag'im bor. Mashinalarga xayrlasizlar. Начни салондоры. Vento 192 ekan. Pul qancha deb o'tasiz? 250. 250 deydi. Keyin bor ekan. Yıl? Ha, 92. 92. Variantchi? Variant yo'q. Только наличка. Наличка. Коробка mexanika. Nomeringizni aytingchi? Nomer, telefon. 78 men. 17 23 69. Bo'ldi. Mercedes Merz 97 коробка mexanika Abio M2 расход 910 deydi. Mashinalarga xayrlasizlar. Keyin o'tgan. Hozir men bosim bilib berayin. Assalomu alaykum aka, qancha tutasizlar? 350 tutamiz. 350? 350. Variant to'liq? Yo'q, variant to'ydi. Ustoz ko'rsatib turgan jeri bor-ku? Ha? Ustoz ko'rsatib turgan jeri. Ustoz ko'rsatib turgan jeri yo'q. Olib turib aytayotgansizlar 350 ming so'm bahsi.
Narada biri turат. Mana Audi'ni tartib qo'yaylik. Audi 80 bochgan. Bular 80 bochgan qancha deb o'tadigan? Audi 80, yıl 89, объем 1.8 rak. Monopriz ekan. Mashinalar qayrilasizlar. Qancha tutasың ka? Ne? Qancha tutasizlar? 110. 110. 110 ming o'tadigan buni. Mer. Evet. 94 ekan, коробка avtomat, объем 2.8, 340 ming so'm ekan bahasi. Mana shu nomularga qayrilatgansizlar. Assalomu alaykum, qandaysiz? Variant bo'lo? Qanday variant? Mashinaga. Ne bu? Qanday mashina bo'lsa bo'ladi sizga? Bilamiz, ne var? Matiz. Nexia. Qay? Bu oyda var. Ford. Ne bunu tartib yurasiz? 3 paketdem ekan. Olurga ham o'tdik. Oo, tetiği yerde Opel turadi. Jetta urundu. Opel yılı 2001 ekan, объем 2.2, расход 10 litrde, коробка mexanik, коробка avtomat ekan. Aqchasini yozib olibdir bunun. Mana shu nomerlarga qayrilasizlar. Opel жаққа bo'lsa shu nomerga chalib baylanışsаңыздар bo'ladi. Geldim Mükam. Qancha turadi aka? 380 ming. 380 ming. 2 объем, автомат коробка. 2 объем, автомат коробка. Variant bo'lo? Yo'q. Variant yo'q. Variant yo'q ekan. Orqada o'tirgan ko'ryapsiz. Davamlı Opel Zafira turadi bu жағында. Bu Opel Zafira'nın qancha o'tadi? Yılı 2000, коробка mexanik ekan bu. Объем 1.8, aqchasi 390 ming deydi. Variant yo'q o'xshaydi. Mashinalar qayrilasizlar. Mana ichki salonlari. Qalasanızlar avtomatik, qalasanız mexanikasini alsak tanlab turib ko'mirini. Chaqdan bo'lsa. Oo. Qancha tutar bu Mercedes? Qancha so'm degan senda? Mercedes yılı 96, объем 1.8, расход 8.9, коробка avtomat, aqchasini yozib olibdir. Mana shu nomerga qayrilasizlar. Qancha tutar buni? 330 gram var aksiyamen. Aksiyamdan mi? 530, aksiyamdan ekan. Geç. YouTube'ga? Ha, YouTube'ga. Ha. Satılab turgan mashina. Ha. Pulga zakazmi o'zingga topdi. Geç. Aqchasi 390 ming so'm ekan. Atak taza geç ekan. Yılı 2009 o'xshaydi. Объем 1.1. Noshnomlarga qayrilasizlar. 05 55 999 687 nomerlarına geç çakkan olsa çalıp turaysızlar. Mana ichki salonlari. Mana ishlardan ko'rib turasiz, tap-toza ekan marjog'i. Orqadan ochib ko'rsatib qo'yaylik. Mana orqangi salonlari.
Dağın bir get. Bunun anca dosatken. Bunun yılı 2005 eken Karabka mekanika bölüm 1 rasva 78 ақша 400 000 екен бұл. Мынау үшін номлары қайырластары. Ал вариантты білейлі. Вариант болу екен. Ассалаумалейкум әке, вариант болу? Не? Вариант болу екен. Азыркы учурда машина жүрүп турат. Ланостардан сатып көрсөтүп коелу. Кызыл ланос сатайлычы. Ланос 2. Жылы 2007, Karabka mekanika бүйөн 1.5, расход 6.7, акчасы 170 000, вариант чок дейт. Мына ушунумуларга кайрыласыздар. Тез чыкпайсыз, ана кагаз эле. Тарт. Başka maldan görüyoruz. Sancardu'dan görürsüz. Жақсы эле, орта. Audi. Satıldı bak ha? Ya satıldı. 90 gam var. 90 gam var deydi. Satılıptır bu. Bu Audi'nin qancha deb o'tadigan qora svetdagi Audi yil 2002, объем 2.4, расход 10 deydi. Karabka mekanika. Aqtasini kuylashadi ekansizlar. Mana shu nomlarga xayrlasizlar. Audi жақсы. Azdır. Assalamualeykum aka. Qancha dotaslar? 420. 420 ming ekan. O variant bolu? Variant çok ha? Variant çok. Mayli batav ana kesin sen mayli koyundu. Mayli tar eken de anam var. Siz ne eken de mayli tar eken sen. Toyota Pro'ya ötbedi. Yılı 91, Karabka mekanika bölüm 2.4, расход 9'dan, ақшасы 290 000 deydi. Variant var mı? Мына ушул номерге кайрылат экенсиздер. Toyota жаккан болсо, азыр мен иштерин көрсөтүп коеюн бир сиздерге. Эшиги жабык экен. Аяğı bir açılayı. Açayım bak. Etun koyarım, ötemedim. Variant nelerge var? Yok, variant nelerge var aga? Nakpulga da. Nakpulga. Maşina çıkıp ötedi. Variant maşinaga ken. Nakpulga otomdan жақсы. Şunu tartıp koy deydi. Yılı 2003 eken. Nomurun жазып koyuptur. Ben sizlerge baktım bilip vereyim. Oldu adı çoğata sizi kötüm. Qancha otaslar bunu? 500 kamı bu. 500. Yıl qancha eken? 2003. Yıl 2003 Karabka avtomat. Variant bolu? Maşinanı kırıtkensizler. Jazz. Mercedes-Benz yılı 2002. Karabka avtomat объем 2. Mına şu nomlar kayılasızlar. Mercedes-Benz жаққан bolsa, ben sizlerge bağlarını bilip vereyim. Teskeri rol. Assalamualeykum aka, qandaysiz? Qancha aytasiz buni? 500. 500. Variant bola boyu? Variant çok. Qancha deb o'tasan? Men emas ekan. Lanos. Lanos qancha ekan? Lanos 97 Karabka mekanika. Qancha aytasiz buni? 150 ming. 150. Nomurunuzu aytingchi? 0772 91 00 04. Variant dolu?
Yok, variant çok. Matiz'e olsa koşup verin. Matiz'e olsa koşup verem deydi. Matiz'ingizler olsa üstüne akça koşup verirken maşinanın üstüne. Lasetti. Lasetti, jıl 2008, karabka mekanika bölüm 1.6, rasxod gaz benzin eken. Ақшасын чиіп қойып тұр, мына ошондолорго кайрыласыздар, Lasetti жақса чалып сурайсыздар. Кызыксаңыздар, номерин көрсөттүк. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Aleykümselam. Канча атасыздар буну? Bunu 430 mu? 430 ming. 430 ming so'm. Nexia 2. Ko'k svetda. Jıl 2012, объем 1.5, расход 6.7, коробка механика. Ақшасын сүйлөшөт экенсиздер, мына ошондолорго кайрыласыздар. Пулун канча деп атат? 250 кем бар. 250 вариант толо бойбу? Yok. Ставкада турган жери барбы? Сол кеше бензин куюп айтты. Только бедим кайдаш керек тең. Kamera koyup turат жагына. Bir kolda жүрүптүр. Vallahi. Nereden geldiler mi? Lanos 2, jıl 2008. Şunu kayrası kançada satlar bunu? 160. Löşöstür. Variant dolu boyu. Kesengizler qarab ko'radi ekan. Almaz qarab olsаңыздар, zo'r mashina qoladi ekan, oyoq-oyog'ini. Nexia 1. 180 ming o'tadi ekan bu Nexia 1'de. Bu jag'dan Mamat nargı betib turadi ekan, shuning uchun mashinani bir ko'rsatib ketib, Mamat qog'ozga borayli. Onu o'xshaganmi? Mana ichki salonlari. Nexia 1 jıl 95, коробка mekanika, 180 ming. Variant çok, mana ошондолорго кайрыласыздар. Oğaçta. Mana sizlerge porterlerin bağlarını bilip vereyim. Kok porter birden başlaylı porterlerde. Porter 1 jıl 97, коробка mekanika, 650 ming so'm ekan бағасы. Mana ошо номерге кайрыласыздар, porter 1 чаккан болсо. Men bir aylandırıp ko'rsatib qo'yayin. Abi içini açaylıca açılıyor ekan. Eshigi tanıq ekan. Tağım bir porter 1. Bizi şamol falan. Jıl 2001, 700 ming okşayt. Mana shunga qayrilasizlar. Sizlardanmi? Bundan eshigi yo'q. Porter 3. Jıl 2015, коробка mekanika, 1.150 ming so'm ekan, kemi bar. 02, 20, 01, 21, 27 номерларына кайрыласыздар. Кечанан тосуп койгон. Қой. Мына porter 1 дагы. Бул көк светте. Mana tartın tartalım mı? Var tarttı. Porter 1 jıl 99 ekan, коробка mekanika, biomekrit, rasxod 810, 700 ming so'm deydi. Variant бар, mana shu nomlarga qayrilasizlar.
Bunu eşik açık eken. Начни салондары. Labondan bir bölüp koyaydı. Bu labon kanca da otat eken. Eyvallah bu Jilek. Jilek 2002. Объем 0,8, расход 5,6, коробка механик, алмаш жолдору жок, акчасынан жазбаптыр. Мына ушул номерларга кайрыласыздар. Азыр акчасын билип берейин. Канча жатасыздар ака? 400 000 сом. Мальтезан патер 3. 2 mi? 2 ekan bu. Жыл 2005 800 000 сом дейт. Мына ушул номерларга кайрыласыздар. Объем 2,5.